kumsang kha zakwa somruk panga chonhulam khan Mary Ellen dinner chu kumsom pali chawa upani in Mansfield, Ohio an khosa a anu soidanin afanu Mary hian boina le harsat na em po atok ngai lemlo le khachia rangai nat em wangin ahun ola chuan a bur ngar zelani an chung kwa hi Christian anilawa amairo chu Mary hian sa khona lam angai venin a bengkhon le ane alen deuh nuwa po pathian rongbol tura sister in pek adu thu po asoi chuak fo thin ane amairo chu thil duam lo le rap thak tak mai anuna aron thleng ta tlat mai November ni sompali sangkha zakwa somruk panga zan lamdar somle achan ve ani a Mary Ellen le anaw kumsom pani chawa upa branda su te chu wantlang in suk na mun landromat antia chuan an chung ka thuam hno su turin an kala an in suk na mantur poisa noi an lo ken rem chan lo wangin Mary Ellen chuan poisa noi thleng tur zongin in suk na mun chu achwa sana wandoi thak takin in suk na mun atanga chuak hi alo kir to lo ani anaw brandai chu a u Mary ron kir har talutuk chu ngai thalavin api te in suk na mun atanga hlawak lawa om chu chincha ngai venturin apan ta chot meya api te in athlen chuan api chu thilom zia ashilta a ti chuan api nen Mary anzon nu reiwak lawa in ruak lua tu om lo hnunga police hawin twal thana mun kalpo theilo tura an lo dan chuan wa muta a he mun hi in suk na mun atanga nai te ani nge chutlai vela kongkal te ui chuan ruang lo le reng chu mu in ui nei tu te hian police te chu an kol ta ngal ani chu thil thleng chuan Mary pi chu ati bi ngal de mum maya mi kutwara thi chu tu nge ti riat tum ngal watin police te chu azota a chuta police te chuan ruang chu Mary pi chuan han muwa atunu Mary Ellen nge yani ti ria in leya achunhoka achi aivek ani de bermai ole kan chunzom ma in thil pakhat clear tu tengen du lok cheu kanaya kan channel la subscribe lo zong te khomai melo subscribe sak turin kan yen chewa ti chuan sira notification bell icon kha ola lo da ula thil thar kan da apiang in mu hal zung na turin medical lamin Mary taksa an han exam vel chuan pong sual tumnalma tha ani thu an mu chuak ta a silain a om ding lam le puma voi ni ka ania hetia ka ani nu athi ma deu ni khorelawa atluk nu hian akap tu pa hian brikin alu a hem sakpok ani Mary ruang sira hian a poisa noi thleng te chu an lo let rambok ani police te chuan chumi hnai vela mi te tu hnai me a silai lei an omem ti te chu an han check nga zunga ti chuan Lester Eubanks kum somni pahnia upa chuan tu hnai me a silai lei ti le a silai lei le America ani chuma silai mu man a in an chia dan te chu an chui chuak ta zel ani Eubanks a hi thuril tu fapani in criminal record tam tak alo nei to nge ani man ani masak ber tum hian kumsom paruk mi chau alania hemi tum hian meiche kumsom pani mi pong sual wanga man ani hemi tuma Eubanks san man hian kumsom pani rualvel thau meiche pakhat po khoi atuma ma se auna sat ema wangin a chhuale thu asoi nge ani Mary Ellen atha laivel hian Eubanks a hi bela chhualai lok ani lai ani heti lai borvel tho hian waitress kumsom paria tau pa khoi khema pu ani boka Mary aka hlum tu khian Eubanks a hian ama lema police te kuta a impe ani me sanga zakwa somruk paruka trial nei ani a judge chuan thiturin thiamlo a chantir zui ngal bok hetia thitura achung thu rel to hnu chu kumruk chung ti khotlai ani a kumsang khazakwa somsari pahnia United States Supreme Court chuan thitura in remna rim chu dan kal unconstitutional ani thu aron chhuale tak sia chuan thitura thiamlo chantir to hauzong te po dam chung lung in tang tura thuthluk na siam sak ani ta jok ani chutia thitura thiamlo chantir ani zet nuwa adam na tur kong aron in honle tak sia chuan Eubanks support thilawa dam chung zel bangzu turati ani ta zoka he dan thar Supreme Court in aron duan chua hian mitang te nungchang thadeu te chu pon lama tul thil awanga an chua aphal sakle ta zela kumsom pelimi atha awanga thitura thiamlo chantir ani hnu kumsari na December ni sari sangkha zakwa somsari pathum jinglamdar sombor vela Eubanks chu
Ohio Columbia mall pakhata Christmas bazaar tura hruai ania hemi tum hian aduang to ka Christmas kormoi velte en tura achet vel chu phalsak ani bok heiba ka hian veng tumu mal anei lo nge ani tang veng tu in mitang lam tura chundar ni borvela mall avapan le chuan Eubank sareng avamutalo theme ansoi ang main are tamia rengot mai ani US Marshal Service te chuan chutiang taka Eubank sa acherang chu puitu nei nan ngaya chutilai mun atanga abo theidan le atlan bo theina na puitu lo om vele zel te chu makti in angaina po anhrelo viau reng ani Mary chungten Eubank sa tlan bo dan an han riat chuan mak antive hle a thitura thiam lo chantir ani hnuwa po veng tumu malpo omlova mola an chuwa tir mai te chu hria thiam har anti hle ani kumsom don Marshal Service ten mitang tlanbo zon le chui chua na an kalpui hnuwa po Eubank sa hnu ma om reng an hmu theitak silawa chuan aladam ngeyang ti chu chiang takin an ringa tin engtika emo chuan man chua ani ngei po anin beisei ani vandoi thak takin aladam vereng ani chuan kumsomli panga don lai police te kut atanga atlan chua hnuwa athil ti suala wanga hremna pek ani theidon talo ni in alanga Lesser Eubank sa hi aladam vereng tak ani chuan kumsom sari paruk borvel ni to tur ani John William Margaret hi kumsom pasare upa ani a an chung kwa hian Newport New Hampshire an cheng ani no pang le khathiam thei takania wangin a classmate chuan rilru chak le fingbera an thlang nge a high school azo chep to wangin Durham College lama lutura dilna form te po athe lutvek to nge ani heti lai hian rilru lama chian lo na le boina anei thina wangin psychiatric hospital a in entir fo china Dr. John chu paranoid schizophrenia natna anei thu ashil ani he natna mi in anei chuan a om dan le ni na thengilin midang de ya te anin ngaya tin mundanga omle thil dang dai muin anin ngai thin bok ani March ni soma John hi dora athona huna na athoka hemitlai hian mi hmu tur anei ani amai ro chu chung te chuan mi a hmu tur chu thulin in lama anaute Peter kumsom pali le Charles kumnga mi te chu lo om pui jok turin antia John hian chutia alo tumril ruk ti theilowa om tur chu athin rimin alung ni lo hle ani chu baka thil dang ti thula anaute om ngai fo chu a hne ve viau to bok ani hemitlai hian John anu le pa Francis le Molina ite chu thinrim eng phiarin anin hniala tunma po in anlawin bak kai fo to thin ani hemi chum anin hnial vak nu deuh mai hian John le anaute chu ina hnu chein motorin an chuak ta ani John pa le apate ate hi indau pui pani na lai vel khan sipaya tangin ramtan an lo pen chuak ve to a apate an indau pui pani na lai vela Japanese sipai thi to hne na tanga rifle thazet mai alak chu John ate ina hian a hung thang nge ani ti chuan John a chuan rifle banga tun thachu la in amu thunin alot tarap maya anau Peter kumsom palimi pindan sira loading reng chu voi ni akiu borle maya akap ta throi mai ani chumi hnu chuan anaw chal sarum lam chu rifle nen chuan apanding ta ngala room ava thlen chuan anaw khuma lo mu hil chu akap vele ta ani chutia a u naw te pahni a tha hnu chuan thu chungin anu le pa te lo ho hun chu dar kar ni don lai alo nga ka anu le pa te in anon thlen hnu chuan anu molinai chuan kongka aron hong chi ati in alua chiang em main alo ka pa apa Francis chuan in sa seng tum hal ma se afapa John laka tang chuan atlan che thei ta bik lova anu le anau te pahniang bokin apa po chu akap hlum ve ta ani hetia chungte thamang vek nu hian apa kar chohol chuakin mel somli panga hla om state hospital New Hampshire mi chu apanta a akorvela thisen kai ne nuan chung chuan hospital chung chu luta doctor modu thu nurse washila ma se nurse chuan doctor omlo thu le doctor mu hun ani lo thu in alo chang ani ti chuan John chuan aip te rifle silai mu pali chu phorin
achungte atha thu nurse chu ashilta ani chumi nu chuan security chuan John chu manin police te kuta ahlanta a John an police te athil ti le ache dan ashil nu chuan officer chuan John te in chu apan ta hal wanga in navatlen chuan in chunga ruang lo le drem rum le thisen chuat lai vela lo bokoi nei nuai te chu awamuta ani John chuan athil ti dan police te ashil dan chuan khatia kanaw te ka kalum nu khan in thiam lo na kaneya hetiang thil ti tur hi kanilo ti ka in sia amai ro chu bul ka chan to wangin ka puitlin nge anga yani ti in ka ingai to phurna le tur tu ana sate ma wangin kha thil ti tura phurna kanei khan min bola a khongai na po kanei lo kha thil ka ti zo khan karil ru le ngai to na zong nen ka chaw nok thei ti in asoi ane kumsang ka zakwa somruk panga a John a khesu thunei tu te ma soi ho ani a he atwal thalai hian John a hian rilrulam felona ane wangin thunei tu te hian thiam lo chantir lovin psychiatric hospital lama da anrel ta zok ani court thu chuakin a tarlan dan chuan John William Margaret chu ven him lova chhuazalen a hlaom tur thu an soi ani kumthum zen zone he rilrulam hospital a om nu hian doctor te chuan John chu mason hle in an ria heti lai hian hospital a natul tul te thokin hospital tan po a thohlok viau ani heng a na tho zinga hian bangrong noi te le cheimoi te hospital newspaper tana book review zia te ba ka maths le science course te po azir bel nge ani hetianga nungchang thataka om nu hian college chun zom le theina turin chwa lailok ania amai ro chu chwa zalen ania tanga thariat nu leka buaina bok ain nuklut le ani hospital pon lama dan phalovin damdoi alei thin ti mu chwa ania tin hospital pharmacy atang po in damdoi aru chuak thin bok he dan bo chiana wang hian tan ina hun reiwak lo chung chu khung ania chumi nuwa rilrulam hospital a bok thon ani le ta ani hospital a thon led ani nu thlatam po alaral ma in anung chang that awang thawin hospital compound vela veng tu om lova awa harvel chu phalsak ani le a August ni som pathum sang khazakwa somsari pali poi a khoi nu atanga kumsom aliam nu a John chu hospital atangin atlam bawa tuma in khoilam hun nge apan ti an hrelo police ten anrin na mun le akal na mun ni thei oma an hriate dap kwala an chuingial nuwa po John om na reng chu hriat ani talovani police lam hian a fingerprint te chu neima se a DNA record pakhat ma an kol lo thung police officer he case boy pui tu ber chuan kan hriat lovin ram chung khoya emo chuan sumdong hlotling tak emo Ohio le a chevela re thei takin alo om ve reng thei bok ti in asoi ane atlan bo atanga kumsom palin huwa akal na ni thei oma an rin te chu an han soi ho vele mai maya John le api hi anin ngai na ton hle a achung te atha mang vek nuwa po kong rangin atupa hi ala pui thin ane sangkha zakwa somriat pariat khan John api hi athia aram le thil nei khati hun laya US dollar singthum le sang hi man hu vel chu atupa Jonathan hian kalsan ane John hian heng ro sum te hi a khom lo ti hriat ani a hemi chung changa hian api hian Jonathan bo theinan hian heng asum te hi alo mang dai to zok em niang ti te chu mi chen khatte ngai dan ani vel tamai mai chau ani to chu Sharon Kinney November sangka zakwa samthum pakwa a Independence Missouri a Sharon Kinney hi alo pianga sangka zakwa somnga paruk ni puilai vel khan kumsom paruk bor vel ani hemi kum hian kumsom ni pania upa James Kinney anen Mormon biakin functiona anin tonga heni puilai vel hian anin chul nel na saman viau nge ani hemi nu hian James chu Brigham Young University a azirlai chunzom turin akir le a hetia zirna lama aril ru aseng le chan tak don chautia Sharoni ni puilaya a kopui chuan afa apai thu lekha in aron hria tir tatlat mai ti chuan James chuan aril ru siam felin hemikum vek October thatop lam hian azirna lampo chu cholsan lailoka
Sharani tiam tlate ti pui atumta ani chutia an hanin nei hnu chuan Sharani chuan anau pai chu achiat ta tlat maya hemi hnu lok hian naw apai le mai ani ome akum le sangha zakwa somnga pasari fawang lai velin Sharani hian fanu danai ashingta ani James atin upa hi nu pahlim le in ngai taka chengdun rial an bi khaulova in ngai zon lai angota in nei hnuwa thil akal tak thin lawa wangin in hnial boy le ril runa tak taka in tai chang po an nei fo ani James hi zanlama factory na athok thina a hlo ero chung ko chomnan a be tham em ani Sharani la chuan a pasal tho chuat tlem te chu manna tur alo arbo zon ve reng boka kumno pangte a pasal nei ani awangin in chung khurnu ni tur chuan aril ru le ngai tuana ala puitling tok lo hle ani heba ka hian a pasal James chu kham khop lavin ngai zong dang arukin anei bok ani Jameson anu puirin omlo dan le ngai zong dang anei ti thu te a hriat nu chuan then atumta a marchin somparia sangha zakwa somruka anu le pa te chu anu pui a then adu thu ashil ani hemi hnu lok hian thil du omlo tak mai a thleng zui nga la Jameson anu te in then adu thu a hril tu klai lamdar nga le chan ve ve la police te chuan call an donga chu call chu Sharani hne na tanga call ni in police te chu thil rap thak tak a thlen thu a hril ani police te le paramedics lam te chuan thil thlen na hmun chu an va thleng ha la khuma James ruang lo le reng le silai asira lo om chu an va hmuwa James atu khuma chuan silaya kana a om ani rang taka hospital pan pui ni ma se anun na ero chan thei ani talo ani he thil thleng chung changa Sharani soidan chuan bolina omlain apasal James chu ama chawa khuma om thule silai in ka pri thruai a hriat thu asoya chu vele room lam chu panin apasal tukhuma silaya kana le afanu danai thlasom pariat mi lek silai lo von ran chu amuta ani Sharani soi chun zom dan chuan afanu danai chuan apa James chu tipal thil thua aka phlumta ani police lamin an then om khoveng le thian hnai then khate thuan zofia an han kom kwal vel chuan James le afanu chu pistol nen a infiam thin thu an soibok ani police ten ngor zokin an han chui chianga paraffin test te an han nei hnu chuan silai met puak tu chu naupang dana ile apa James anilavin midang an ni thu an mu chuak ta a heba ka hian danai naupang te hian silai trigger chu a met per zawangem ti te chu zona lian tak pakhat ani bok ani James chu ti pal thil thuwa thi ani chuan an pui Sharani hian James life insurance atangin dollar sing ni sang kwa zet a hui thei dona khati hun laya poisa hlut na ngai to chuan tam tham ve tak ani ome James a tha ani atanga thlani na me ni somni pathuma Sharani chuan police te a call le ta hemi tum hian Sharon le abial pa baldi sa chuan meiche pakhat Patricia Jones si ruang Independence khopon dewa an hmu thu police te an shil ani Sharani hian kumsomni pathumi Patricia chu a hriat zong ani thu le a thi ma zanin abo ani ti a hriat dan te chu police te a shila heba ka hian Sharani hian Patricia bo zong tura a chua thu le bo zon pui tura abial pa baldi sa asom thu po asoi ani baldi sa chuan mi bo zon nan anhuwa ruang an hmuna lai vel zon chu arot chua ani thu asoya baldi sa soi chhun zom dan chuan chutilai hmun arot na chan chu in ngai zong te kal khom na hmun le chance an nei na lai vel ni in abial nu Sharon nen po voi tam tak apasal la dam lai nge po in an kal thin thu asoi ane chutia an soi ta ka chuan Sharani chu Patricia mun hnung ber tu anita a Sharani chuan Patricia bo mani hian a u naw nu le Patricia pasal Walter ate anin ngai zon thu ama Patricia chu shiltura mu ani thu asoi ani tin hemi nu hian Patricia chu in thlenga a thla thu asoi boka anin an va thlen chuan Patricia chuan anin kota mi papakhat lawom chu a hmu a anin biak lai chuan ka in lampanin ka in khal ho heti lai hian Patricia hian enghar satama anei lo ti in asoi ani police te chuan Sharani thu soi chu rin tlaka ngain thudik tak soya an ruata ani na taka chuan
patishe pasal ngai zong tu chu a u naw nu nilovin ama Sharoni zok hi ani heng thil thlen ma deuh hian Sharoni chuan patishe pasal Walter a thona car dealership atangin car thar aleya he car leina sum hi a pasal James a insurance atangin ani nge patishe tha ani ma hian Sharoni hian Walter chu afa pai thu ashila hetia afa pai thu ashila ni chuan Walter hian anupui patishe chu thena ama anei du mai Sharoni hian aring ani amai ro chu Sharoni na lo be sele du danang chuan thil akal ta hau lo Walter chuan Sharoni nen anin lei chi na chu apot chat ta hlau zok ani hemi tu khian Walter anupui patishe chu tha ani ve ta chi aboka medical lamte chuan patishe chu voili silaya ka ani dan le chungzinga voi khat aluami chu 22 caliber pistola ka ani ti an huchuaka he 22 caliber pistol hi James a ka hlum ani tuma silai man nen khan ai nang chia ti police ten an huchuak bok ani amai ro chu police ten kha silai kha chu an la kol thata wangin patishe thana na silai man chu ani lo phot ani Sharoni thian hnai tak pakhat chuan car liam ta maya 22 caliber pistol Sharoni ta tur alei thu police te ashila police ten Sharoni chumi chungchanga zon an zo chuan ati bo to thuin a chang ani patishe an vuini hian Sharoni chu twal thata poin police ten custody anda hun tampo an real ma in apasal James thattua pu ani chunzom ta ngal zat bok ani January sangkha zakwa somruk pakhata Sharoni chuan fanu marlai ashinga hemi hnu tharuk hnuwa patishe thina chungchanga an puna trial nei ania an hekna le khinna tanga landan chuan Sharoni chuan patishe pasal angai zonga patishe munhnung bertu ani ba ka arwang huma saber tu ani bok ani Sharoni ukil thung chuan chu tiang po chulo ni se Sharonin patishe akap nge ni ti fin fiana engma omlo thuin tran a khove tlata jury ten darkar khatle chan ve don an soi hawa an ngai tua hnuwa fin fiana a om tlat lawa wangin Sharoni chu thiam lo chantir ani talovani tharuk dang aliam le hnuin apasal James athina an puna trial nei ani le a hemi tum hi chuan thiam lo chantir ni in dam chunga lungin tang turati ani ta ani Sharoni ukil chuan a client thiam lo an chantir na chu en thale turin ngen na a thelu ta Missouri Supreme Court chuan jury thlan chungchanga fel hlel a om ti an hmuchuaka ti chuan March sanga zakwa somruk pathuma Sharoni case chu ngai to thatura ti ani le ta ani Sharoni trial ane ma chu chhualai lok ani a akumle sanga zakwa somruk pali March thla a apasal thana thubuaya trial ane le a hemi tum hian jury an thlan te zinga pakhata buaina awma wangin trial puitlinga chiar ani talo ane thlathum hnuwa Sharoni chu trial nei tir ani le a hemi tum po hian thuthlukna siam chungchanga jury te thu ai hmu theilawa wangin jury zinga mi pa panga atanga pasari velin thiam chantira chhuwa zalen andu lain jury dangte eroin hremna pek nge andu thung hetia an thu ai hmu thei taklawa chuan October sangkha zakwa somruk palia trial tumlina nei turin ti ani le ta ani amai ro chu he hun tiam thlen ma thakhat vel ala om ti in Sharoni le Abial Pathar Francis Samuel ati chu Mexico khopui lama an tlan bo ta a Mexico an luin an pani hian nu pa anga in chhal derin Sharoni hian Francis aming to pa Italian ming Pugliese ti chu atrom der nge ane September ni sompariata Mexico City Police te chuan hotel pakhata tangin call an donga hotel staff member pakhat chuan meichia in silaya aka thule ruma chu meichia chu akal nan thu police te chu aron rila aranglama rompui turin angen bok ani hun reivak lawa police te chuan hotel chu an wathlenga hotel room an hanon chuan mi pa pakhat chuata lo let reng a oma mun nia silaya kan omle meichia akap tu lo om chu an va muta a police te hian an meicheman ni na an record dan chuan Sharon Kenny bok alo ni le ani Sharoni chu headquarters lama thu zofia turin lak ania Sharonin police lamte ashil dan chuan foreign rama thang tur ania wanga zamruk deuna nein
ramri an kan ma in asilai chu apai tak thu asoi ani asoi zelna chuan khami ma zan khan abialpa Francis anen anin nial buaya anin mu thiam lo hnu in thinrim chungin hotel achwa san thu asoi bok hetia thinrim chunga hotel achwa san hnu hian Sharoni chu bar lampanin akala bara hian kumsomli pangami vel Francisco Perez Ordonez amua Ordonez hi Mexico rama piang ni in American citizenship anei thung America a hian announcerin Chicago Illinois a thok thin ani bara zute an han ina an ruideu hnu chuan Ordonez chuan Sharoni chu hotela a room lama kal turin asoma Sharoni chuan alo du ve mai boka Sharoni na soizel dan chuan hetia Ordonez room an lu hnu hian Ordonez hian achul chan ngal ringot ani ome chu du lovin top turin Sharoni chuan atia din hun hlaoma omnia in ria in Ordonez chu a oma voini akapta ni in asoi ani hetia in kana thlenta ka chuan hotel staff pakhat chuan silai puak ri chu ria in enfia turin silai rik na lam chu apan thuaya room kong khar honga avabi chuan Sharoni chuan ani po chu ka tumin staff lam hoi chuan asilai chu met puak vele a adara akap hliam ani staff chuan room kongka chu pon lam atanga kalin police te akol ta ngala hotel staff hi he in kana hian adam chuak lo ani Sharoni man ani hnu hian Ordonez thattua pu ania police te chuan Sharoni room chu an dap zui ngala silai dang pahni an hu chuak nge ani silai pakhat chu Patricia Jones thana na aman kha ani nge ani Sharoni chu October sangkhazakwa somruk panga a Ordonez tha thuboya Mexico City a trial nei turati ania Sharoni an hekna chuan zanlaya mi thatturawak chuak ni in anpu ani thiamlo chantirani hnuwa kumsom tang tura achung thurel ani zuya an hremna chu ngai tua thaturin ngenna a thelut vele ta thawa he hremna an ngai tua thatle hnu hian judge pathum te chuan Sharoni hremna chu lanep dewa an ngaya kumthum dang an pot sei ani December sangkhazakwa somruk pakwa Sharoni chu kumnga chung zel atan hnu in hemi thavek December ni saria tanin chunga thildang lam a thengle ta thlat mai tlai lam dar nga le achan vea Sharoni chu roll call na omlo ti hriat chua ania guard ero chuan engma hriat anei box hi lo chumi tlai chuan roll call voin hina Sharoni chu a omlo ti hriat chua chau ani he roll call tum ni na hnu dar ka rei vak lawa tanin thu nei tu te chuan police te hne na Sharoni jail atanga atlan chua thu an reporta FBI te chu shatir ve bok ma se United States lama akir le chu an ring lo bur ani kumnga don tanina omlai khan Sharoni hian Spanish athiam belman viawa Mexican thu nei tu te chuan Guatemala ramri apel an ring ber ani police ten ni som pani lai an zon hnu in hnu ma engma an hmu thei tak lo wangin an mi sual zon chuan call of ta a Sharon kini hi lo ladam vereng poni se khoya nge a omanga khoi hmuna nge a khosakang ti te chu tu ma shiat ani lova Guatemala lama lova thang bo poni se tanin atanga bo mak tur chuan puitu anei thathle arinoma Ordonez chung te hian chuak tura puin tanin atanga anlak chua vele hian an thattamai emniang ti te po zone om ve thei tak ania amai ro chu engma fin fiana le evidence mumal ero aom lo thung Sharoni hi aladam vereng ani chuan kumsomriat borvel ni tura rin ani bok